hlekana Afrika-Dzonga hlekana mixrom kana lona FM na ku hlekanisa kolonga ngisela xixurko eka ravumune leri namuntlha I ravumune siku leri ra makumembirhi ntsevu ra n'hweti leya ya nyenyenya ni lembe ra makete makumembirhi ntsevu mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana ri smart wa Jim wa xithangoma xi nga ritana wa xicecana makuna lewa ndandadzi a ni ri a nthaveni a block C tolo ya bera va swi lava ka makhuvele kumbe vula ndhawu leya mi ku ri nthaveni block C ve va kwata ve va kwata loko ku a nthaveni block C veri mi va sindzisa kumbe va tiyisisa leswaku mi tirhisa vito rera ra ku la hi le ka makhuvele awu okay hi mi twile a ni ri ko la ya tolo la ka n'wa Jim ai kama msirtana mixrom gana lon FM nangona ku Africa wa vulavula ku tisala wona twix kusala sweswi ku fika eka awara ya mbirhi nhlekani lowu wa Xikwembu nangona ku Africa wa vulavula humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa famba swin'we ku fika eka awara ya liya se namuntlha hi ta va ka hi langute ngopfu ka timhaka ta mpimanyeto lowu nga andlariwa hi holobye wa swa timali Afrika-Dzonga ku nga holobye Enoch Godongwana hi la ku bulanyana hi twa kun'we mirini hi timhaka ta mpimanyeto wolowo mbona ku fambisana na swona leswi tanihi tiko hi nga langutana na swona ke Tatana Khumalo mavatsunduka Tatana Khumalo ku nga lava va ngete vo va sungula MKP ivi va rhuma ivi Tatana Zuma va ta sweswo swo taniya va vulavula hi timhaka ta kona kumbe ku tumbuluka ka MKP hi ta va ka hi bula na vona nhlekani lowu hi bula na vona hi ku yimela mindyangu ya vanhu lava va nga tikuma va yele a Russia leyi lava henhlaka leswaku ongeti ku ve na mabunwa loko va gangiseriwa ku va va tikuma va yele a Russia lexi hi ta va ka hi bula na vona Bujabu Khumalo hi hafu ku bela awara ya n'we nhlekani wa Xikwembu hi twa ku kahle ku endleka yini na ku leswi se va nga vuya swi vula yini hi ku ku na ku ringanyeta kun'wana ka ku vanhu lavawani va fanele va khomiwa vanhu lavawani va fanele va khomiwa hi ku ongeti leswi va nga swi endla va tlule nawu wa Afrika-Dzonga lowu nge ri a mi ya lwa tinyimpi ta matiko yan'wana vhiki leri nga hundza mi ta tsundzuka a hi ri Thohoya Ndou le ka masipala wa Thulamela ka xifundzatsongo xa Vhembe laha a ku ka ku laha ka ku ri siku ra misava ra mavuthu leri nga tumbuluka endzhaku ka ku mbombomela ka xikepe xi tlhe xi dlaya van'wana wa mavuthu van'wana va mavuthu hi siku leri ra 21 hi la lembe ra magidi kumbe ra 1917 leswiwani ni swi vula hi mhaka ya ku a ku ri minkarhi yaleyo ya ku va maAfrika-Dzonga va tekiwa na president va vurile va ku maAfrika-Dzonga va tekiwa ivi va ya tikuma va ri ku ka xiyimo lexiya xa ku loko va tekiwile va ya lwa tinyimpi loko va vuya no xiximiwa va nga xiximisiwi xiswona leswi a va langutele ku xiximisiwa xiswona hi ndlela yaleyo se i timhaka leti kumbexana hi ta tsakela ku twana le ka n'wehe ku mi angula mo ku yini ku ya emahlweni eka timhaka totolo se hi yo mhaka va nge ri hi lava ku vula na Tatana Jabu Khumalo hi bula na vona hi mhaka yaleyo hi twa ku ri kahle loko va ku leswi va nga byeriwa swona a hi swona leswi va eka swona i ntiyiso ke kumbe va chava ku va ku hehliwa leswaku va tlule nawu hi ndlela yoyoleyo so le ndzima va ta bula na vona kusuka ka SAF swi twa ku va ri yini vona hi mpimanyeto lowu nga kona holobye Enoch Godongwana ve ri icon Afrika-Dzonga yi jikini se yi kongoma ka tindlela ta kahle swilo swa yo swi le ku fambeni kahle hi ndlela leyo na n'we hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'we eka swoswoleswo ku ri xana n'we mi ri yini loko hi kha hi ta ka timhaka ta loko miri yini mi angula mi ku yini n'wehe loko swi ta ka mhaka leyi fambelanaka kumbe leyi yi khumbaka timhaka ta mpimanyeto wu mi khumbe njhani n'wehe mpimanyeto lowu nga andlariwa hi holobye Enoch Godongwana a hi se kuma nhlamulo kusuka ka vamasipala wa Greater Giyani mayelana na xivilelo lexi xa muyingiseri a nga vulavula hi xotolo xa ku ku na nambu lowu nge le khulukeni apatwini ra xikarhi ka D1 na ti-E ku tlhe ku va nambu lowu fambaka ka patu ra kusuka D2 ku ya ti-E kun'wana ku nga le ku akweni ka garage laha ve ri ku na nambu wa nkululu nge le ku khulukeni laha Tatana Mabunda vete va ya ku lavisiseni a va se vuya ka hina na ndavisiso wa vona ku hi byela ku va fike kwihi hi ndlela yoyoleyo kasi yin'wana hi nga se kuma ku nhlamulo kusuka ka Tatana Mike Maringa va ndzawulo ya dyondzo ya masungulo i timhaka ta ku hikokwalaho ka yini vana va dyondza Xitsonga a Johannesburg ivi loko se va fika ka grade 4 va fanele va ya dyondza xibunu lexi ka xi tisiwa hi mhaka ku ve ko va na vana va mune ntsene va lava vulavulaka Afrikaans ku ve ku na va Xitsonga va ku fika 30 mi swi twe kwala ka nongonoko walowuwani se a hi se kuma nhlamulo ya vona hi va byerile va hundziserile loko va ta va lulamile va ta hi byela ku endleka yini hi ku swi nge koteki ku ka nkarhi lowu hi nga ka woho wa
ku kala timhaka wa ku va ku hetile timhaka ta xihlawuhlawu kambe hi sindzisa vanhu ku va dyondza tidyondzo leti a va nga fanelanga va dyondza toho i ncini xi endlaku ku vana lava dyondzaka Afrikaans va ri mune ku va voho va fanele va koka lavan'wana va ya dyondza Afrikaans loko ve i ntiyiso se hi ta twa tlhelo ra ndzawulo ku va ri yini loko tatana Mike Maringa va lunghekile va ta hi byela hi mhaka yoyoleyo i tin'wana ta timhaka leti kumbexana hi nga tsakelaka ku va hi twa ku mi ri yini n'wina mi tivaka meyara wa doroba ra Joni va byele ku nga ri ra doroba ra Joni kambe doroba ra Polokwane va byerileni ku ku na vanhu lava vulavulaka ririmi leri va nga tata tindhawu leti va Star Park va Bendo va Emdo va nga ka masipala walowu lava loko na voho hi va lava ku va ta vulavula va fanele va swi twisisa ku na vo va khumbeka ka mhaka leyi a hi mhaka ya ku kumbexani va ta vulavula ka xitichi xin'we ntsena xa radio va nga vulavuli ka switichi leswin'wana hi ndlela yaleyo se mi va byela hi le ku va laveni hi lava ku vulavula na vona van'wani va mati a Flora Park se va na tin'hweti ta ntsevu va lava vulavula ku ririmi reri hi vulavulaka hi rona va mati a va le ku kumeni mati van'wani kwala Polokwane loko mi suka la Polokwane mi ya Ladana n'we mi nga tshama mi ri tirhisa patu leri ku ngo humelela xo humelela kwala xikarhi ku ri tlhumini a ri tsemi munhu a ku basi nchumu se hi le ku va laveni meyara muhumelerisi va le ku ringeteni ku vulavula na vanhu lava va hi fanele va hi kumela vona vo khoma lava tshika se hi ku swantswa hi swi vula sweswi laha hi ku na swi tiva ku hambi ku ri matsalano wa ANC Limpopo va yingisela nongonoko se ni tshemba ku kwala va nga kona va ta va kha va swi twa ku heyi meyara wa Polokwane a nga ti ka munghana lonene hi ta kota ku vulavula na yena hi ku hi lava ku vulavula vanhu lava nga le ku hluphekeni va nga le ku rileni hi ku a Bendo tilayiti ta le switarateni ti le ku tirheni hi va lava va vulavula ku ririmi leri vanhu lava nga le ku rileni ku a Flora Park ku hava mati hi lava va vulavula ku ririmi leri ma hi vo mhaka kona sa hi mutwinini va ka hina ku angula vukwini nomboro i 0860 002543 a hi kuti ku vulavula ko n'wangulo wa wena ku vuri yini tariteka riqingho rero na Tshembisi kambe ni pfumelele ni sungula no ndayela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ele ka mugana lona FM komba ndlela nangana ku Afrika wa vulavula hi kuti mingisero mina un'wana mingisero lo nhleka Inhlekani khala ngamjani hi vukele ngo vona but hayi kayisikini sinene khalani akens no khalangani vone premier Panyaza Lusufi masikunyana ndzhaka I think utolweni eka xin'wana xa switichi swa mahungu xa TV va karhi va hlamula eka mhaka leyi ya vuhlamba hotele la ni nga ta va kha va kombisa ku vona va ta ingaku he was misunderstood na leswiya swo vaakatiko va tiko ra Afrika-Dzonga ho va vanhu lava rhandzaka ku sola hambi swi nga nyawuli ivi ni twa va hetelela hi ku kombisa ku va kombela ku khomeriwa swinene eka marito lama va nga ma vula kambe loko mina ni swi langutisa khalanga apology leya vona ni twi ingaku a yi genuine kahle a hi yona leyi humaku from a place ya munhu loyi a ti kombisaka ku va a tisola ka leswi va nga swi endla ko va leswiya hi xilungu va swi vitanaka i malicious compliance like leswiya swo vondlela ku la ku hindzisa nawu yika kambe loko o va tisola a fana komba njhani no khalanga the fact ya ku very vaakatiko va tiko ra Afrika-Dzonga we have blown this out of proportion kumbe like leswiya swa ku vanhu vo rhandza ku la ku complaina ni nga ku swi va portray hi ndlela leya ku a va koti ku appreciate first and foremost mistake leyi va nga yi endla hi marito lama va nga ma vulavula mandlivezi so ende ku ve hina a hi swi nyanyisangi swona a hi swi nyanyisangi khalanga a hi swi nyanyisangi marito lama ma vuhlamba hotele ma hlupha swinene khalanga kambe loko ni langutisa ni twi ingaku na hina vaakatiko khalanga because I realize ku hi langutise ngopfu ka mhaka leya ya marito yo hlamba hotela ntsena kambe mina xin'wana ni nga ku xi langutiseni hi marito lama premier Panyaza Lusufi va nga ma vula ngopfungopfu tanihi munhu loyi a nga rhwexiwa vutihlamuleri because remember as an elected public representative a political leader for that matter i munhu loyi nga n'wi rhwexa hi vutihlamuleri bya ku va a lulamisa swiphiqo leswi hina tanihi vaakatiko hi langutanaka na swona se loko premier va huma va ku xiphiqo lexa mati a xo affecta n'wina ntsena like
va ringeta ku hi endla nga ku hina ho vanhu va ku nyenyela so okay xiphiqo lexi a xi affecti n'we ntsena na hina tanihi varhangeri xa hi affecta ku ri hi ku munhu waloye hi n'wi rhwexe matimba malama ku i fane a lunghisa swilo sweswo mandizini leswi vulaka a ku ri ndlela yin'wana ya ku komba ku ve le ku tsandzekeni i ndlela yin'wanyana ya komba ku ve le ku tsandzekeni khalanga because swi fana loko another example swi fana loko sweswi hi complaina hi ti-pothole ivi se a political leader a ku nona hina hi driver kwalaha henhla ka ti-pothole letiya kumbe sweswin'wana a ku i twa ndlala ivi se na mene n'wi byela ku na mene twa ndlala ma swi vona so ni twi nga ku mavulavulelo ma vona at so many levels ma kumeka ma hoxike ngopfu khalanga and a few days before premier va tikuma va rhetini va vulavula hi ndlela liya ni vone ka rin'wana ra maphephahungu ma sonta MEC wa health a Gauteng va kha va kombisa ku hayi mhaka liya ku vanhu va tlela hansi swibedhlele a hi yona lava tlelaku hansi ko va vo lavisaiso vo langa ku va lava ku tlela hansi mandivisi se me ntlinga ku rather than ku va hi tikuma hi karhi hi complaina loko hi twa va kha va vulavula so xin'wana lexi a hi fanele hi xi endla i ku va hi dyondza tileseni ku va hi kota ku twisisa ku van'watipolitiki i vanhu va njhani i yini leswi va motivataka mandivisi no ai katika kule ku tikeni hi ku i xiyimo xo tika xa ku loko vona va kombisa ku va kota no phela hotela a ne a wu ngheni njhenjhe swi vula ku wa hakela i nghena hi ku a ni nge mina sweswi fika ni ku ni kombela ku nghena kwala hotela yaleyo ni hayi va nge pfumeli hambi vo maxaka ka hina va nge pfumeli hi ngelane katekate laha ti-premier a va ri ku hi xerheleni ka ti-soft life problems ta vona mandivisi ku vo va kota ku ya va ya hlamba hotela loko va ri inconvenience hi mhaka ya ti-water cup kumbexani xivutiso lexi a ni fanele ni mi vutise xo khale hi nga hetisela i ku matshemba n'wina ku la premier va tshama kona va pfa va pfulela phayiphi mati ma nga humi amtshembi swi fana load shedding khalani la mahlambandzo I mean kwala waterproof va holobye na ti-deputy ministers and so on va tshama kona I don't think nkarhi lowu a hi va hi ka hi hlupheka hi load shedding vona a va ri affected amtshembi xi sweswo nyametweni inkomi khalani 0860002543 nangona ku eAfrica wa vulavula hi le ka Munghana Lona FM 25 kuphila ora ya 12 un'wana mi ngiserilo nhlakani kuna munhu la 0860002543 a hi kuti n'wangulo wa wena u ri yini minjhani la a Bospo Grand la minjhani mi right khale ni nga se mitwa mani mukhanseleri wa n'wina yimisa voko i ri la ku twa ku swilo swa n'wina swi famba kahle na swi vula ku rilele la bush ne swi tshamisekile a ka ha ri na xiphiqo ni hi tshamisekile hi yime ku lunga hi ku na swi twanyana ku miyele ngo kulo hwi a ni tivi ku swi nga va xi ri xikombiso xa ku swilo swa n'wina swi le ku mi fambeleni kahle ke kambe timhaka to toleto un'wana a nga ni tsalela hungu la sweswiwani u tirhise i ri nambu luwa a hi vulavula hi wona tolo wu yimini leswi vulaka ku wu landzelerisiwile ku na leswi va nga swi endla ku va va landzelerisa timhaka ta ku khuluka ka nambu luwa hi ndlela yaleyo nambu luwa mati lama mankulu lama ma vonaka ma kha ma halaka la dethu na n'wi tshemba nkulukumba loyi Manuel Mpongwa yi nga rhumela a ku hayi a ni tivi loko ri ku se na hi u yimelela va masipala kambe i vula tani ma ha n'wi tsundzuka hi luya wo loko mali leyi a yo va tlimba se i rhumele hungu la a ku hayi mi nga vileli khalanga ni mhaka leyi yi le ku yi landzeleriweni na mati lama ya makhuluka laya ma yimini leswi vula ku hayikho swi vula swi twakarile hi ndlela yaleyo hayi amukele n'wana mi ngiserilo nhleka hayi njhani vuto mina hi pfukile n'wina mi njhani i pfukile a kensa ni kandziya laya ka laha ni nga tshama ni kombela ku rhuma the late hosi N'wamitwa ku ni nga hi lavela hosi Minga ni nga hi lavela hosi Minga va hlanganisa tihosi vona va ta vona ku va yi vekisa ku yini va kota ku va hlawula komiti va hi yela leyi hi nga vulavula hi kona an kombela ku kandziya na liya sanitary tax mi nga nonoki ngopfu mi twala mi tiketlile na mi nga nonoki ngopfu mi nge jamu swi
no one lo ya ka chemical warfare yeah ni vula ku nkarhi lowu ku nga humelela chemical warfare se loko ku humelela leswiwa ni swi katsa na sweswiya hi nga hundza ka swona kana ku ri na dijavula kudu bya dijavula na tikudu na mahewu ku karhi ku cheriwa tiphilisi laya se loko se ku fika sweswi na va loyi wa mlungu wa tikhemikhali man ni rivala mangitiva ni rivala Water ya Water Basson Water Basson se ni swi katsa na sweswiya ku loko la u nga tshama u luma hi ndzana ku hundza ku swi swo boha u swilaniwa ku na ndzana hambi yi fili na mate ni vona swa ku sweswiya va nga tekile hansi kambe loko ku ve switani swi vula ku va nga kha va lava ku fikelela yini va lava ku tlherisela ndzhaku mhaka leyi yi nga koka matsalwa ya ku tswalana ni miandla lava va komba ku hina hi teke mfumo hi relaxa a ku na vanhu lava salaka ndzhaku swilo swi nga tshama swi humelela hi relaxe ngopfu hi teke mfumo ni vuvabyi nyimpi na vito ri chemical warfare Nemetwel papa so enko 0860002543 mani jikala hi vuya na tatana Zweli Nzima Vavi itwa ku bona va ri yini mpimanyeto wa matolo tani saftu ibe tatwa na wena kwala nga koko mpimanyeto lowu fambe njhani hi ndlela yeleya ti syntax ti fambe njhani ti hi ku ya n'we maendlelo lama ya ti syntax hi wona ke kumbe swo ti fanela hi anakeni ku na fole ra mampela ku na lero ka ri nga ri na mampela lexi nge le ku vaveni ku tlula na mpimo i ku hambi i namuneti hambi i byala naswona ku na swo ka hi leswo byi famba i tipherephere i mahahlwa ku na lebya mampela ku na lebyo ka byi nga ri bya mampela ayi Afrika-Dzonga na ayi amukeleni tatana Hlulani Fanele magayisa hi twa ku mahungu ya misava awara ya n'we time segini gayisa eka Manamulele eka Minga ku ya fika eka Matiriyani tshama hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Eleka Munghana Lonene FM Makombandlela hi ku haxela wona Chicks suka studio 2A hi le Polokwane elani ngetere hi ku tisela timhaka leti ti hetelelaka ti langutaka timhaka ta mpimanyeto hi lava ku bulana na nkulukumba Zweli Nzima Vavi hi ndlela yaleyo kambe hi ta bula na vona nga khala hi ku ti wena kwala nga kona ku hi angula ku yini eka mhaka leyiwani ya timhaka ta mpimanyeto hi ku vulavuriwe to tala hi timhaka ta mpimanyeto veri midende yi ta tlakuka veri kambe lexi tlakisaka ku tlula na mpimo i timhaka ta ku veri Afrika-Dzonga ri jike ku jika laha a kumbexana ri tikomba ngeti ri le ku mbombomeleni andzeni ka swikweleti na n'wi mi hakelaka xibalo mi le ku hakeleni leyi nga mhaka ya kahle swinene se loko tatana Zweli Nzima Vavi va kombela ku hetisanyana swin'wana swintsongo va ta vuya ka hina endzhaku ka 10 ra timinete a hi mi tweneni ku mi khomete timhaka na toho ti vulavulaka hi toho ta mpimanyeto a hi yeneni mahlweni na toho na timhaka tihi kumbe tihi leti mi lava ku hi ya mahlweni hi vulavula hi toho hi nga ti teka ku fika loko se hi ta va hi vulavule na n'wendi wa hina hi ndlela yaleyo se nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 086 0002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela leyo hi ta twa tlhelo rero ra n'wina ra mhaka hi ndlela hi twa ku n'we mi ri timhaka i tingani kwala mi va ku mi ri koho ku ya amahlweni ta ri teka riqingho rero ndaka leswi Gongomela na n'wana n'wajiki 12 to 3 musumbhunuku ku fika ra vontlhanu ni majaha leswiya swa ku vukati va kandza hi mbilu i swa khale sweswi u kandza hi rirhandzu swi hoxeka ku ya hi mina swi hoxeka kwalaya ku kandziwa hi mbilu boti ri smart hi ku rirhandzu leri hi vulavulaka hi rona ri fika laha ri vavisekaku se mbilu hi ku hi yona u fanele ku tirhisa yona se va ra ka ha kandziwi mbilu ku kandziwa hi rirhandzu ra hela boti ri smart i la ku rhandza kwatini no Gongomela ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela dirito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula
un'wana mayingiseri i ri ka mina i ri i ri SACP yi vone xipuku toro ku na i ward man le wa 34 yi le Polokwane leya ku ri na nhlawulo wo tatisela la bandla ra ANC ri nga tlhela ri humelela ange hayi SACP yi vone xipuku a ni tivi n'wina va SACP mi ri yini kahlekahle kahlekahle mi lava ku ya tlhelo rihi hayi amukeli n'wana mingiseri loyi nhlekani Hello. hayi papa I am John Bottet. epokele hi nga vona but Ukina airtime xa ko munhu xihlamutsema man. A nga ba ku yi vulavula hi le ya UIF man. yeah Timhaka ta UIF Bottet munhu wa tirha 14 years to 15 years. Ivi I apply UIF I hola 2 months. I kuma un'wana ntirho. Va ku byela ku I kontraka ya lembe. Loko lembe rero I tirha ri hela va ku nyika maphepha ma wena ku famba apply UIF. Loko ya apply UIF va ku byela ku no wena I fane I heta 4 years again. Ingese kuma yin'wana UIF. Ku ri ku liya yo sungula liya I tirhe more than 12 years to 15 years ingese tshama I claim. Loko se I claim tin'hweti timbirhi I kuma un'wana ntirho. And then loko luwa wu hela ku ri kontraka ya lembe loko se I ya apply va ku byela ku no I fane I yima 4 years. A va fane va ku va na va UIF va ta hi nangu. tlhelo rero mi nge le ku teni na rona na ro I rin'wana kambe a ni nga swi tivi ku va yimisa hi ku mina leswi a ni tiva swona ku ri sweswo swa ku loko ze yi kuma ntirho wun'wani ku endla xikombelo xa UIF swa yima a ni nga swi tivi ku I yima na loko wo tlhe ntirho luwa wu tlhe wu hela a wa ha pfumeleli a ni nga swi tivi sweswo A va pfumeleli I fane I heta 4 years. Loko loko se ni ya vutisa sweswi ni ku kanjhani ku ni hole tin'hweti timbirhi sweswi va byela ku ni hole vo ma 10 months and of which ni ku why ni n'wina laha ni nga landzi bank statement ya mina na ni kota ku vuya na yona va ri mi hole ma 10 months ka maluwa loko ma hala va UIF yes and ku ri hi ku ni hole tin'hweti timbirhi se mi ehla ku yini laha ku nga ku ri na voko ra mfena ku na rona ri kona hi ku loko ni kha ni vutisisa va ni byela timhaka ta ku ni khomeli mingiseri wa mina a ni tivi ku nga ku endleke yini kambe ke I tlhelo rin'wana leri mingiseri a taka hi rona hi mhaka yele a hi ku twi mingiseri wa mina na wena ku leti nga na tona timhaka hi tina ha rindzele ku bula na nkulukumba Zweli Nzima Vavi va ta nyika xifaniso xa ku hi ku ya hi voho va vone mpimanyeto wa tolo wu endle njhani hi ndlela yaleyo ni vona onge lava a va ti endla masocha se va ta khomiwela yini hikuva a va ringeta ku lwa na ku pfumaleka ka mintirho kwala tikweni ai mfumo lowu impela a wu na ntiyiso straight hi baloyi swo yini se loko munhu phela swi tsandza na ku xavisa mbangini ene hi baloyi swa khomeriwa hi mhaka yini a hi na mhaka ku lava mbangi ku ta I xavisa mbangi ku I ta kuma mali yo xava vuswa a swi nawini sweswo I swi ndlaku se n'we hi mhaka ku pfumaleka mintirho va fane vana va ya tikuma va ri va endla leswi swi nga ri ku nawini hayi baloyi a na mitsana na miehleketo na I fly baloyi and I ri yeni ntukulu wa Thubobula ka Twitter hayi swi na miseleni miehleketo hi ndlela leyo sesi Johanna Maluleke va angule ka timhaka leti ta swipapa leti ya vengeri tikhampani leti endlaka ti-pads va faneleke ku va na vutihlamuleri ngopfungopfu loko ku eka vulavisisi byi na ntiyiso va hoxa na xandla eka ku tshunguleni ka mavabyi ya ti-cancer ya swivelekelo a swi humesiwi a swi humesiwi swi lavisisiwa hi ndlela yaleyo I Sesi Johanna Maluleke va nga tisa tlhelo rin'wana n'wana mingiseri loyi nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene Njhani Bottet? papa mina hi pfukile minjhani n'we Hi pfukile. a khensa Ni vulavula na kusuka laha Gawula ne. Hi na problem nyana ne. Hi kumeke hi mufiwa hi yisiwa ka ward 19. So loko munhu a kha a cheka ti-process hinkwato leti nga endliwa ku katsa na vuhosi hi kume ku a hi respectiwangi lava demarcation board
xo sungula lexi ni xi tekaka tani allegation i ku va divide muganga wa hina wa Gawula hi kambirhi va wu divide hi Solani Primary ku nga voting station leyi welaku aka Mahlati sweswo o kumbe ka ward 19 let me say ka ward 19 ivi leyi ya vumbirhi ku nga Gawula High yi wela ka ward 18 aka ward 18 le ka ward 18 leyi a hi ri ka yona even previously so lexi nga fika ni xi kuma ni kume ku aka ward 18 hi siwe hi ri 30 wa vanhu lava va nga registered voters leswi ku nga wrong information leyi nga motivate ku hi yisiwa ka ward 19 ivi aka ward 19 loko mi ku i wrong vuxokoxoko byo hoxeka hi ndlela yihi but mi swi tivisa ku yini ku vuxokoxoko byo hoxeka alright a ni contact IEC va kumeke na information is a public knowledge information leyi kumeka na loko i phula ti-report leswi hinkwaswo ni hlamusetaku swona ni phulile vuxokoxoko se ni byi kumini and then fonini so ko va sweswo va ku yisa le na le but lexi hina a hi xikombela hi maendlelo lama nga endliwa ne wadi yin'wana na yin'wana yi va yi ri na IDP program ku pima ku lembe ximali leriwa hi la ku endleriwa leswiwa se loko ya mixiwa aka ward 19 swi ta vula ku hi fanele hi sungula hansi hi landzelela nongonoko wa ward 19 ende ku ri ku va hisiwele Gawula yi na registered voters ta 1600 mara kumeke ti-divide wa hi kambirhi yin'wana yisiwa aka ward 19 yin'wana yisiwa ka ward 18 mara ni nyika ni xifaniso xa ward 18 hi le kwihi i Khakhala Gawula na Miyexe leswi a swi ri hi swona a ku hetelele a ku sunguleni mhlava vhele mi yile ka Mansini a ya ha ri ka a yi weli kona ka ward ya ka Miyexe yi le ka Thomo liya yi le ka ward 17 o Thomo ya ha swi koti ku tiyimela yi ri yoxe a ni va divide ti-vote va kha va phecha hala na halawa no mi te na tlhelo rin'wana ra nkoka ngopfu kumbexana va demarcation board va ta fanele va ta hi byela kahle va tirhisa ku yini nkumeni na ku ku na van'wanyana va nga ku tirhiseni ka matimba ku va ma endla wrong ku a ku heteleleni a ku sunguleni a hi werisiwa ne le ka ward 31 leyi katsaka hala ka wa Mapayeni ne mara vukorhokeri a byi kumaka kusuka ka ward 18 ka Mapayeni ko va sweswo swo ku tsutsumisiwa tivhoti ta n'wina na ku va tiko ri nga hlangani so a hi ta kombela ku pfuniwa mpela kusuka ka lava demarcation board mayelana na leswi kambe leswi mi nge ku na van'wana va tirhisaka matimba mbula ni vulela ku na lava va nga ku na ti-political motive leti ti endlaka ku vanhu vo karhi va ti tirhisa ku va fikelela swilo swo karhi leswi ku nga va ku nga swi tivi ku nga ku ri yini a ni ngo miri ku na vanhu va tirhisaka matimba ya se loko ku na vanhu va tirhisaka matimba i mhaka leyi n'we mi nga yi vona se swikombiso swa kona mi vone hi yini a swi ta kota ku tiveka ku a mi nga ta vula ku a ni tivi ku hi yini a mi ta vula ku hi mhaka ku va ndlela ku va ta kota ku wina ward leyi kumbe va ndlela ku va ta kota ku wina ward liya kumbe sweswo swa ku taniya ku na vukorhokeri byo karhi lebyi a hi fanele byi kuma tanihi patu ni patu hi leri hi hlanganisaka ku fika ka muganga wa ku fika ka Hlomela so mara hi ku ya hi ward 18 ku na minongonoko yo fanisa na sport center lexi a xi fanele xi va xi kha xi endliwa hi ku budget ya swona na ti-report ta tikhomini ti wela ka 2025-2026 ende leswi nga hlayiwa budget swi nga endleka budget leyi kha yi dyiwa futhi yi nga korhokelanga vaaki leswi swi nga ku affecteni timasipala to tala ngopfu ku mali ya allocatiwa mara yi tlhela yi fika yi nga tirhi yi tlhela yi vuyela ka nkwama futhi so matimba lama nga ku matirhiseni i ku divide vanhu ku va nga hlangani va nga vi nyandza yin'we yi nge group tiko ri rin'we kha ri fuma hi hosi yin'we aka tiwadi timbirhi maswo so hi matimba lama ni vulavulaka hi wona na ti-report to ku tirhisiwa wrong information ku va hisiwa halaya ni na tona na mi tweli voto mina
inkombo to mina khensa swinene vulavuleli ka Gawula hi pfunena ngomi swi twisaka ka antswa timhaka letiwani ku loko ku demarcation yi langutiwa yini leswi na swi tsundzuka kahle a va ku demarcation a yi tsemekanyi na hlamana loko ku va ka Gawula va tsemakanya va ya wela ka mapayini hi ku ya hi demarcation na milawu ya demarcation yi vurile ku a yi tluli mindelikano yo fana na tintshava milambo swin'wana swa leswi ni swi tivaka ku demarcation yi ri wadi a yi tluli kwalaho a ni tivi kumbexani swi cince khale hikuva ni ku na leswiya swa ku as amended u kuma kumbexani swi cinciwile a swa ha ri swona a ri ni ri ku bula na nkulukumba Zwelinzima Mavavi sweswinyana hi ta twa ku tanihi SAFTU va ri yini hi mpimanyeto lowu nga andlariwa handle ka sweswo ha tlhe hi langutela na ku va hi bula na tatana Jabu Khumalo va vulavulela mindyangu leya vanhu lava va 14 lava a va ri a Russia hi la ku ta twa ku kahle a va endla yini Russia ku endleka yini tanihi ndyangu mi titwa njhani loko va vuyini ku na loyi mi n'wi kombetelaka hi tintiho ke naswona loko ri ku yi koho mi n'wi kombetela hi leri nge yini ma vo mhaka kona swin'wana swa leswi hi lavaka va hi swi twa kusuka eka vona kambe loko ha ha rindzele vona ni la ku twa wele leti nga na to timhaka ma n'wi twini kulukumba wun'wana nghenise mhaka yin'wana ya nkoka swinene la ya ti-demarcation ta tiwani i swin'wana swa leswi swi endlaku ni nga swi twisiwi hikokwalaho ka yini lembe na lembe kumbe nkarhi na nkarhi ku ta va na ku cincacinca ka ti-demarcation kumbe mindelikano ya tiwadi hambileswi va IEC nda tsundzuka ku va vuye va nyika xitiviso a hi khale ngopfu musi va kombisa in'waxemu va kombisa timhaka ta ku mindelikano a yi nge cinci a ni tivi ku swi vuye swi cinca kwihi kambe tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga ta tsakela ku ti languta ku ya mahlweni mingiseri wa mina hi ndlela leyo na vona ku Afrika va vulavula 0860 0022543 ku sele timinete ta 15 ku va hi ya ka awara ya n'we hi ndlela leyo veri mhlekasi va yime ku lunga la nkulukumba Zwelinzima Mavavi tanihi matsalani wa SAFTU hi la ku ta twa n'wangulo wa vo ehenhleni ka nomboro kumbe ka mpimanyeto lowu nga andlariwa hi Holobye Enoch Godongwana hi ndlela yeleyo mhlekasi good afternoon and welcome to Mngana Lonene FM. Ndiyabulisa kuwe apha estudio ndibulisa bonke abantu abakumamelele namhlanje ndiyabulela ngosinike ithuba. No, thanks, Mhlekazi, man. The finance minister yesterday, when he started his budget vote, he said the South Africa has turned the corner to the right direction. What is your reaction as SAFTU with regard to what he said yesterday? South Africa have turned the corner to the right wing direction. That's what I would say, Mhlekazi. Why so, Mr. Mavavi? This is what the markets, the owners of the economy, the investing community that nobody ever sees, the rating agency, IMF, World Bank, would have liked to hear. And indeed, yesterday, the campaigns were popping up all over as they were celebrating yet another decisive intervention to make them even more rich. And whilst the poor are still waiting for the fruits of their freedom 31 years down the line. And this is the continuation of the same medicine that has been administered on the economy of South Africa. And the response is, they say themselves, they predict that we will grow by 1.6%. 1.6%. 1.6% doesn't break the backbone of unemployment, not at all. And the structural unemployment will remain. Manufacturing sector currently on decline will remain declining, and that trend is not going to reverse. Poverty reduction is going to stall, not massive strides towards eradicating it. Informalization of work will continue. South Africa will remain the most unequal society in the world. The rich will continue to smile, whilst the poor and the working class will continue to grin from the pain of being unable to afford a plate of food that is nutritious, now at 6,000 rands plus. And the thousands and hundreds and thousands of people in the EPWPs, the community healthcare workers,
the early childhood workers will not be liberated. In fact, even those that are receiving the social grants now, they're going to receive an extra 80 rand. Just imagine, after waiting for the whole year, you get 80 rand as an increase. What can an old age person facing a 600 plus increase of electricity over the past 16 years do with an 80 rand? What can you do when the plate of food costs you just over 6,000 rand if it is nutritious, when you are supporting a family household of 4 to 5 people? Okay. What can you do when kids must carry something to school, the grandchildren? And all of that? Let's just hold it there. Celebrating that. Let's just hold it there, Mr. Vavi. I just want to squeeze in a 44-second break here. My apologies, Mr. Vavi, for interjecting there. That 44-second commercial break would have taken me to higher offices if I had skipped it. But then, be that as it may, the indication I'm getting, of course, it's a layman's indication that the markets are happy. And when their markets are happy, is that not beneficial to the country? Very, very happy. They've been happy since the imposition of gear in 1996. Very happy. What they are happy is that they are able, with these current economic programs and structure, to accumulate wealth. And in breaking records in the Johannesburg Stock Exchange. They have turned the whole JSE into a biggest casino in the whole of the African continent. They are breaking the records of profit levels, and they are financializing the economy. Our economy remains export orientated. They know that there are no demands that they must export, they must beneficiate the commodities in South Africa. They're not even beneficiating fruit from Limpopo. We should be rich in that province. We have the best in terms of tomato production. Every vegetable comes from there and in the Western Cape. What do? We export all of it to the best parts of Europe, and we remain with the rejects here in South Africa for us to consume. And it's such an insulting thing when you think about it. But that's the structure of the economy they are very happy with. And so we are here where we are. We are becoming more and more poor. According to the University of Cape Town, 62% of us now as a population are living below the upper bound poverty level of 1,558. That's a disaster for a country. I can tell you that almost 100% of those people will be black people, will be the working class, the very same people that were told were the motive forces of the liberation struggle. Where did we get it wrong, Mr. Vav? Because I don't think we were this unequal in 1994. Were we like this? Capture. You know, I know. I normally say the bourgeoisie or the capitalist class in South Africa succeeded in snatching victory from the jaws of defeat. Before 1994, they thought that, gosh, the worst is going to happen. They were imagining a South Africa under the Nelson Mandela, who had taught and who had said the Freedom Charter is the most fundamental policy of the ANC. And the Freedom Charter promised us all that the wealth of the country shall be shared, the land shall be distributed amongst those who work it. The doors of learning shall be opened together with those of culture, and that education shall be free, and that workers will work 40-hour working week, and that they will have a minimum wage, not this one that we are having in South Africa that doesn't take us out of poverty. So the Freedom Charter had a vision. The RDP
developed 6 programs to address infrastructure crises, education, healthcare, land inequalities, income inequalities. These guys they had nightmares. Wow. What did they do? They just took most of our leaders and gave them shares in their private companies. Before you know it, there was the most important issue now from the elites demanding a BEE. There's no BEE in the Freedom Charter or in the RDP. No BEE in the Ready to Govern documents of the ANC drafted in 1993 and 1992. Nothing of that. But we allowed the middle class to define what should be the meaning of freedom in South Africa. And that's where the working class got defeated with their numbers. Before we know it, we're now talking BEE instead of fundamental transformation of the economy to redistribute wealth from the rich to the poor. But how did we get to be defeated, Mr. Vavi? I'm looking at a situation wherein, when was that, by the way, 2005, 2006, you were one of the people in the driving force of delivering the presidency of Mr. Zuma. What happened? Oh, that was the gravest error we committed as the working class there. We thought that this fellow, comrade, was going to deliver to us all of the demands that were so carefully crafted as a comprehensive, coherent economic program in the 2007 conference of the ANC, the one held in Polokwane, the most popular one. He didn't do that. You know what he did? Immediately took a flight to go and see the Queen of Britain, and he then dined the captains of industry from Britain and told them that there will be no changes, none whatsoever, from the economic programs that Thabo Mbeki had pursued. And at that moment, we were defeated. Now we chose the wrong horse. Yeah, no. Well, it happens every day. People are choosing horses and numbers these days, and they're choosing wrong ones because they're not getting anything in return. But as we conclude, Mr. Vavi, we now know how we're going to traverse as South Africa this year in the financial year 26-27, and the expectations thereof. What needs to happen if we were to say we want to change the corner, really, not the corner that was mentioned by Mr. Godongwana in 2 minutes that I'm left with? 8 points that SAFTU is advancing. We are calling for the suspension of the primary surplus targeting when you have mass unemployment, mass poverty, massive inequality. You can't have surplus. 2, we're calling for the progressive wealth and corporate tax reform. We want to see solidarity tax. 3, we want an aggressive technological and legislative enforcement against illicit trade and illicit financial flows that rob us over R1 trillion every year. We want an immediate filling of all the critical public sector vacancies, including those in the Home Affairs, in the police, education, healthcare. We want a large-scale public employment and industrial expansion anchored on localization and beneficiation. We want a public developmental financial of infrastructure, not financialized through PPPs models. We want a introduction of a permanent basic income grant, and we reject this 370 as an absolute insult to the young people of our country. We want the 1,500 rands basic income grant. You spoke about 2 words that I want you to expand on in a minute that I'm left with: solidarity tax and illicit trade. Because with illicit trade, of course, it will seem most people who are trading genuine stuff are now losing out to these fake products that we're having in the Republic, isn't it? This is the call we, when we're still in COSATU, we're advancing. Solidarity tax, wealth tax,
we're copying from the example of the unification of West and Eastern Germany as a result of the collapse of the Berlin Wall and the collapse of the Soviet Union. The East Germany was very poor, was retarded, and the type of socialism they have tried as a model didn't work for them. And West Germany was very rich, same like in South Africa. The white population generally, not every white, generally is very rich, and the black people generally, not every black person, generally is the face of poverty, unemployment, inequalities, and crime, corruption. Because they are poor, they are desperate. Please introduce a wealth tax, a solidarity tax to close the gap between the two. I see. Secondly, in terms of the illicit, these guys, they are destroying the economy, Patrick. They are trading illicitly. They are producing cigarettes. Now 75% of all cigarettes that you see in the market in South Africa are produced underground, illicitly, by people who do not declare and who do not produce any certificate to comply with tax of South Africa. I see. And they are not only doing that, already about 18% of all liquor now you get is produced in the underworld. And same with almost every good in South Africa. We are allowing dumping by China and other sweatshop economies of clothing that you find in the streets of Johannesburg, not declared, no tax paid. Ixesha lami liphelile, Mr. Vafi. You have fundamental questions. Thank you very much. Thank you very much. So mingisoro mkalona FM ayikumeni mawunga msava na tatana hlola ni fano magaisa gaisa. Eka Manamulele, eka Minga, kuyafika eka Matiriyani. Tsamana hina eka 91.3 FM. Munghana lonene FM, Makombandlela. Irito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram. Eka 065 744 3911. Sweswi. Kani khalanga na cintani ka Afrika wa vulavula mina Francis Kuna amakawunyana rhandza ku bumabumela swinene eka holobye Enoch Godongwana eka mpimanyeto wa yena wa tolo rhandza ngopfu ku seketela swinene eka mpimanyeto wa yena hala tlhelo ka timali ku tlakusiwa ka xibalo xa hina swi ta va swi endla ku ri swilo swo tala ku va na ku tshamiseka swinene, especially ka lavantshwa va ta kota ku kuma mintirho hi xitalo. Swi ta hunguta tinhlayo ta vusweti laha tikweni. Tlhela ni bumabumela timhakani ta ku ngetelela timali ka xiyenge xa xiphorisa na hala ka masocha ku va ta lwisana ngopfu na vugevenga lebyi nga kona hala tlhelo ka zamazama. Leswi swi ta hunguta vukungundwani byo tala na corruption leyi nga kona laha ka timhaka ta laha a timayini. Rhandza ku swi bela mavoko swinene, khensile swinene, inkomu. Inhlikani Rishili Botpet xikan'we ne le ka muhumelerisi kokwani Ncindani. Hayi mativa a se a tikweni ku bihini Botpet. A tikweni ku bihini Botpet swilo a swa ha ri ku fambeni hi tindlela ta kona Botpet. A ka hi nga tivi mana ku twa hungu rin'wana swo ka tinhloko mhaka ta mahungu. Sweswi hi awara ya leyiwani hi hafu ku nga ba awara ya 12. Botpet va kun'wana u duvuriwile exikolweni xa le henhla ku nga high school. Botpet sweswi le ku tikeni mani tikweni, sweswi swa tika tikweni Botpet. O ka hi nga tivi mani xikombelo hi ku n'we ma swi kota ku endla swilo Botpet swi humelela. A ho kombela mani a ni ri na xikombelo ku ri mi nga kumeka ku komberiwa vafundhisi va tiko hinkwaro Botpet ku va na nhlangano loku khongeleriwaka vana va xikolo Botpet xikan'we na tiko ro riri hi ku se hi le nghozini Botpet swi humeka tikweni Botpet swi le ku karhateni swinene. Vana va le ku heleni hi tinghozi ta le magondzweni, vana va tlhavana swikolweni, vana va duvuriwa eswikolweni Botpet.
ka tika tikweni Botpet a ku xikombelo Botpet Selbiso Nhlani hi mina kusukela ka Ximangi inkomu Inhlikani Botpet ku khomanyana mhaka leyi mi nga sungula yona mi sungula nongonoko ya vana lava va kandziyeliwa ku va endla Africans matshan'wini ya Xitsonga na ntiyiso lowu nga helela ku ri nkulukumba maringa ri nga va se ri fikini hungu eka vona hakanyingi timhaka leti va kotaka ku hatla va ta justify ka vayingiseri lava va hlamula hambi ku ri same day sweswi swi na kusukela last week Friday mundzuku i Friday yin'wana a va le ku mi hlamuleni hi mhaka yo fana na yaleyo so a swi lavi mize mi yimela vona va ta hlamula va laveni va ta hlamula ku vatswari va vana lava sweswinyana a va swi tivi va fanele va tseleka yini va va tshika yini inkomu rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula timhaka leti ta liquidation ti va ti ka ti vula yini kuna mhaka yin'wana nge le ku yi landzeleleni ya mutirhi wun'wana a nga suka ka khampani yin'wana va ku yi liquidate-wini ni le ku ringeteni ku n'wi pfuna hi swona ni vula leswi hi mhaka ku ni vona na khampani ma yi tsundzuka khampani leyi ku nga na vanhu lava nga wela le va nga pfaleleka hi ndope leyi a khimbili vengeri i kapa veri yi ya ka liquidation ni tshama ku yi le ku languteni vinyi va swi voni la vanhu lava nga pfaleleka leyi va ta hi hakerisa timali to tala ngopfu a ni tivi liquidation ngome swi twisisaka kahle kumbe loko mo vona tatana Alex Mavunda mi va vutisa va ta hi hlamusela ku kahle liquidation ku va ku ri yini swi tirha loko swi te yini i nghena kona loko ku endleke yini kumbexana swi ta hi kota ku twisisa ku hikokwalaho ka yini xiyimo xi te tani hi vuye ka xiphemu xa vumbirhi lexi anongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela hi ta va hi kha hi bula na tatana Jabu Khumalo loko ni nga hoxisi lava hi nga ta va hi kha hi bula na vona va yimela ku mindyangu leyi ya vanhu lava va khumbekaka ka timhaka ta le Russia lava ku ta twa kahle loko xiyimo xi te tani va ri yini vona mhaka yaleyo na ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo se sweswo hinkwaswo mingisi ra mina hi ta va hi kha hi swi langutele hi hafu ku pela awara ya 13 nhlekani lowu wa xikwembu kambe sweswiwani ha twa wena ku khometi timhaka nomboro yaleyo ya ntolovelo ya 0860 002543 veri ku tlula kwalomu ka 60 wa ti-tablet ti yiviwini a xin'wana xikolo la Lomondokop hi nga se tiva ku nga va ku yive va mani ti xavisiwa kwihi ni vula ku ti-tablet ta kona ti tirhisiwa kwihi mani ku ti-tablet leto vheti ta ti ri ta dyondzo i kuma yi kha yi komba geography na ti va ti kha ti ndlise ku yini tatani maringa ti-tablet leti ti hetelelaka ti yiviwa hi ku i swin'wana swa leswi kumbexana hi fanele hi languta kumbe hi kombela maphorisa ya matiko ya le handle ma hi pfuna ku lava ku a ku na munhu a nge le ku vuyeni na ti-tablet ku halani na hala kaya ku twa ku ti vulavula la kaya ku patsandi mirhi ya mukhuhlwana yi famba yi kumiwa yi ri Zimbabwe le yi fambafambe kwala ndzeni ka tiko ri se nga nghenisa vova lava kumbe maphorisa ya matiko ya le handle hi pfuneni ku lava ku na ti-tablet nge le ku yiviweni la Afrika-Dzonga a ti tiko hala ka n'wina njhe hala va la kaya va nge ene na swi tiva ku na vanhu va tirhaka ku yi teka va Sergeant Records va Sergeant Mashaba va Brigadier Hlulani Mashaba i vanhu lava ni swi tiva ku va tirha hi ku yi teka kambe a ni koti ku fika ni ku na va ndhundhuzela loko va kha va tirha na vanhu lava va nga tirheki swona ma vo mhaka ko se yo mhaka na sweswi le Lomondokop va nga tikumi va ta tikuma kwihi a hi kona ntsena aka veri a rida laya ku ve na ku va pfuka xikolweni va kuma xikolo xi fayeteriwe mafestere va kuma vanhu va koho laha Afrika-Dzonga lawo ko mativa loko ehleketa hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula
ere ka Munghana Lonene FM a komba ndlela ku na lexa xa ku komba ku riqingho ra mani loko i nga ri na tinomboro ta yena un'wana baza la riqingho ri tsariwe ku loko na yena a vutisa ku i ra mani riqingho leri xi ri thiwe leave me alone mi a ri sa amukele ngwana mikitsiriro hlakani mi amukele ka Munghana Lonene FM. Hayi Khalanga. Hayi papa. Minjani? Epfukeni ngobona but. Epfukeni. Uza ku va na leave me alone ku chava vuhlayiseki na swin'wana xaka ra mina. So mhaka leyi a mi vulavulaka hi yona ya ku tekiwa ka swilo lomu swikolweni swi nga kumeki. Mi ve ni nga nghena ntirha ka tin'wani ta tikhampani ti nga kona kwala a xifundzenikulu xa Gauteng. Yeah. Loko ni tirha a hi tirha na vanhu lava va tirhaka kona kwalaya ku supplya swikolo hi swilo leswiwani. Ku na swilo leswi swi fanelaka swi ta xikombiso a Limpopo na namuntlha na sweswi ni vulavulaka na n'wina a swi se fika. Loko va tiva ku swilo leswi yini endhawini hi mistake ku na vanhu lava rhumiwaka ku ya ku tekeni ka swilo sweswo ku ri a va lavi ku ta ku swilo leswi ku va na ku humelela vona va na thendara ya ku thendara leyi ya vona yi fanele yi khoma swilo leswa mfumo leswiwani va dya hi swona. Example ku na ti-plasma tin'wana ntiku ti dyondzisiwaka laha Joni kun'wanyana hi ti fambisile kambe ku na leti nga tata tiholo lomu ti tsutsumisiwaka vusiku na nahlekani loko ta ti-audita ta vona ta humesiwa ti yisiwa kun'wanyana ti tumbetiwa ku loko lava va ta xitorumi va kuma ku ri hava nchumu ku swi ya swi fambile. Se leswi nga ya kona ke a ku auditiwi kona? No, vugevenga byi tinyiki matimba sweswi ni teka xilo ni yisa ka Bootpet ni fana Bootpet ni ta ku vekeni ka swilo leswi ka n'wina ku vanhu lava va ta tirha 3 days 4 days 5 days loko se va hetini ku audita ni va kume xitorumi ku ri hava nchumu loko va famba swa vuyela ndhawu liya. ku va ku ka ku la ku fikeleriwa yini hi ku vona ka n'wina? Hi mavonelo ma mina ma vona mhaka ya tithendara ta ku supplya swilo lomu swikolweni i mhaka leyi ya fanele ku dlayiwa tithendara hi tona ti hi endlaku namuntlha vana va hina va pfumala switirhisiwa exikolweni. Swi dlayiwa njhani? A ni ngo loko swi tisiwa va ku swi tisiwa a EPP Minga yi ta fanele yi vona ku swi fikini swilo leswi swi fanele swi tisiwa ivi vana va swi tirhisa swi onha ku hikwalano? Swi onha la ka ku lava fanela ku va swi yisa EPP Minga a va swi yisi va tshama na swona swi kha swi renda manitwisisa va endla mali hi swona swilo leswiya. Ku fana na sweswi yi kona ndhawu ni ngo to ka ni nga yi vuli hi vito laha kwala xifundzenikulu ku na khampani yikulukumba leyi yi nga yikulukumba yi nga swi khoma swilo leswiwani. Hi tirhimi hina va hakela mali yin'wana yo tala ngopfu va nga hakeli hina vatirhi ku hakeriwa na titiraka leti a ti tekile swilo leswiwani ti tumbetiwa ku okay hi le code 14 yi na ti-tablet ta 150 example yi na ti-plasma letiya ta 300 ti ka ti vekiwa ka tikhampani to karhi ivi va ku hayi hi ta hakela day and night ku titiraka leyi yi le ku tirheni. Lomu a swi fanele swi yi kona a swi yangi swi tlhela swi vuyiseliwa ndzhaku na lamuntlha na sweswi ya ha ri kona khampani yi le ku fambeni yi tsutsuma ku hayi hi teki thendara ya ku endla swiyinini ka government kambe a swi fikeleli lomu swi yaku kona. Se loko a ku ri hi ku rhandza ka mina na n'wina na lava va navelaka ku tiko ra hina ri humelela loko president a vo swi tekela nhlokweni swi swa tithendara ka swi swo fana na xikolo ku hi dlaya ti-agent hi dlaya tithendara a ku ta va na ku tirheka hi ku hetiseka. So mhaka yo vava hi yona yaleyo ni khumba ngopfu ku sweswiwani ka miyexe example va le ku soteni hi switirhisiwa leswi government yi nga sayinela tibiliyoni ku hayi hi xavi switirhisiwa swi fanela ku swi ya va ya tirha ka miyexe va swi tirhisa ka miyexe
hi xavi switirhisiwa swi fanelaka swi ya ka matiyani kambe a swi le ku fikeni ende ku hava munhu loyi a nge le ku swi tlhogomeleni ku sweswiwani loko swilo leswi fambile va vuyisa feedback ku swi onhakile kumbe swi fiki swi hlayisekile loko swi nga ya kona na na mitwi so hi nga ri xikombi xi nga hi pfuna xi hi katekisa hi khongelela tiko lera hina ri va na ku humelela leri xikwembu xi ta njhani nga hi tela vusiwana xi twa xirilo xa hina tiko lera hina loko mina na n'wina ho tshika hi hundzile emisaveni vana va hina va ya tsala va hlupheka hi ku va ta pfumala vutiyimeri na vutihlamuleri na ku va ta ya kwihi va ta tekeliwa na leswi nga swa vona ku vula ka sirahatseni ta n'wina hi sweswi nge le ku humeleleni namuntlha ku tiko hi leri ri le ku mbomomeleni switirhisiwa mali yi tirha vusiku na nahlekani yi kha yi jikajika ka munhu loyi a nga teka thendara a ku ndzi ta yisa swilo leswi eswikolweni kambe a nga swi yisi a decide ku na ha teka holo leyi ni nga ta tshama na swona lembe hinkwaro swi kha swi endla mali nemetweni bot nemetweni a khensa swinene tlhelo rero mi nga ta na rona nawona eAfrika wa vulavula ka Munghana Lone FM sale 20 hi timinete timbirhi ntsena ku va hi ya ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 kusuka kwalano hi ta va hi kha hi bulana tatana Jabulani Khumalo lava va ngi hi vo va nga ta va kha va amukela hi vo va nga amukela vakulukumba lava va nga kumeka va ri le a Russia hikokwalaho ka ku va va kumeka va kha va nghenela ka swihehlo swa ku va va nghenela timhaka ta tinyimpi va ri va kurumeka 17 wa vaxinuna va vuye va ya nghenisiwa tinyimpini kambe hi ta twa vona Budjabo ku va ri yini makaya yaleyo kambe sweswi a hi tekeni loyi mi yingiseri a ka ha ri na munhu laha 0860 002543 hi ndlela yaleyo ka Munghana Lone FM komba ndlela a hi ringeteni laha nakambe inhlekani Nhlekani Botpet. buta mina minjani E pukule nga vona mama. a khensa mi rin'we Ya mbulava na Ron Khosa. Mina ni la ku vulavula hi timhaka ta vuhlayiseki ku fanele swikolweni. Tani leswi vana van'wani va duriwaku van'wani va thavanaku hi mukwana swikolweni ku fanele ni kombela ku government yi provide timhaka ta ma security va kota ku cheka ku va na ti-phone from agate loko munhu a ku tela ku vona n'wana a foyina ku va na receptionist ya ku mani i tele ku vona n'wana swi tiveka ku munhu i tele ku ni nga mi nyika example laha me ni tirha kona sweswi na ni nga kona ntirhweni munhu a nga nghena nga swi tivi ku ya kwini loko i lava munhu i fane fowune ku lava mani ku ni fowuna ku na mani wa ku lava ku nga ngheni swi tsa sweswo so le swikolweni government yi fane yi provide hi ma-security ku va na ti-phone from agate ku loko munhu a ta ku la ku vona n'wana wo karhi vana va sechiwa loko va nghena swikolweni ku va na ma-security lama tirhaka ntirho walowo so ni vona vuhlayiseki byi ta va kona namito bot khenseni bot wa mina hlayisekani nkoma khensa swinene 0860002543 ni khenseni ku va mi kote ku hoxa xandla ka nongonoko lowu ku fika laha a hi yeni ni ya twa Budjabo Khumalo ku ri va ri yini vona ku va va hi timhaka leti ta vanhu lava va 17 lava va nga tikuma va ri a Russia na ku va fike njhani ka ku va hetelela va hetelela va muvulavuleri wa va ndyangu kambe sweswo hinkwaswo hi ta va kha hi bula na vona endzhaku ka loko hi twe ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimisekile kwala ka Munghana Lone FM komba ndlela hi ndlela yeleyo very hungu leri nga hetelela ri va kona very mangutsundzuka nkulukumba Paul O'Sullivan very te ha swa n'wina swa mina ka vumbhoni swi dlina kwala mina na famba xihahampfhuka xa ni siya a swi nga kunguhatiwangi na ve lo suka famba kwa mina se nkarhi wa mi woni themba ku ya kwele a island a tiko lera n'wina leri a amukeleni ku mahungu ya misava awara ya 2 ya ta yimisekeni nhlekani mina tintsena ku pela awara ya 13 hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ukayelele eka Afrika wa vulavula miri nawu wa la Afrika-Dzonga wu ri yini wu ri vulavula hina switswana hi hanya ka yini ka ndlela hi hanya ka bodula lava le handle va hanya ka tar road va famba free
ni swi vulavula leswiwa ni ve na vona 14 years 6 months phakathi in prison loko ndi huma na vona se loko ni fika springs ndi kuma ntirho ni kuma munhu se supervisor mara ndi hume ni siya phakathi a nga sayina ka endleni nchumu ni fanele ni ripota nyanga na nyanga South Africa hi vekeriwe ma service ha le handle va hi sala ndzhaku loko ni faka track loko ni ku byela ku siku rin'wanyana botata nge swi fiki ni pfuxiwe kun'wana ka munhu wa mina navusiku hi 12 va ku laha nga ku ha hi kona a yi pfumeli device wa ku va kwalani ni pfuka ni tsutsuma ni vuya kaya na mitwe but kama miri treka yiri buya laveka ko ha kona se amiyela wa hina wena kasi ka aku skepiwe n'wina hikokwalaho ka yini n'wi mi nga skepangi botata kasi ni vulavula swin'wanyana hi leswi xihundla xa kona loko va ku teka va ku pfalela prison a ni ri u nge pfuki u voniwa ka mamani palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM Makhomba Ndlela ila ku bula na Mtungwa la tatana Jabulani Khumalo ila ku bula na vona la hi mhaka ku va ku ri na vakulukumba lava va nga vuya kusuka a Russia lava ku hehliwa ku ka ku va lo hemberiwa loko va ya a Russia kahle a va lo hemberiwa kumbe a ku endleka yini ke tatana Jabulani Khumalo hi nga ta va ka bula na vona Mtungwa hlekani mi amukeri ka Munghana Lonene FM. Good afternoon. Good afternoon, sir, and good afternoon to the listeners. I was going through a statement released by a certain television station. They said, "Guess who's back?" And I was like, "Are you referring to Mr. Khumalo?" Then I realized, no, they are not referring to Mr. Khumalo, but they are referring to those who were recruited to go and fight in Russia. Ukraine war. But maybe give us a perspective as the spokesperson for the families of the involved people. What exactly is the story here, Mr. Khumalo? No, thanks for giving me the opportunity, but let me correct one thing. I'm not a spokesperson of the families. I was assisting the families to get their men back. Oh, okay. Our men, in actual fact, was they are South Africans, so we are part of them, and they are part of us. So I was assisting in terms of getting the logistics, in terms of getting the countries to work together to get them back. All I was doing was to talk to the ministry in DECO to assist in terms of the logistics for them to come back. Last week, I went to OR Tambo to receive the 4. And then yesterday, I was in Durban to receive the 11 men. But our negotiations started last year, November. And we had strong negotiations in December with the ministries to make sure that they push, because our men that side were crying, having difficulties, and some had got injured. So we said, no, we can't wait, we have to push. So we pushed until the president and our president, President Matamela Ramaphosa, and President Vladimir Putin, they met, if you remember, I think a week ago, and they agreed that, no, definitely these men must be released, because the way they were sent there, it was totally wrong. There were rules that were broken of the country and of Russia. And it must be clear that Russia did not receive these men. These men were sent to a private agent who was intending to use them in the front lines of the fight in Russia, which in actual fact happened. And we are happy that finally the two countries managed to agree that those men must be back. And yesterday they came back. They are good. They are not that as bad as we were thinking, but we thank God and our ancestors that our men are back, and their families are celebrating today, and we are happy. Maybe let's start from the beginning, if we may, Mr. Khumalo. How did you get involved? I understand they are human beings, you are a human being, but what drew your interest? No, I wasn't aware of the whole thing until October, when I got a call from somebody who was a close relative of the families that had their men left to Russia. And when she gave me the story, I got touched, because
one thing that was worrying me was that it was said that it's MK party that sent these men to Russia. So immediately I heard that, then I started the investigation to say, how did those men live? Were there any letterheads, documents that were sent to Russia, and who was sent those documents? Unfortunately, we couldn't pick up any, but we only found that there were forms that were written in a Russian language that were used, but no MK letterhead was used, except the letter that was written by Jacob Zuma, who was trying to ask the Russian army ministry to release the men back, because he was trying to cover up that the South Africans must not know about this, but he failed because the men were already on the front lines on the war. So my interest was, one, these are our people, but secondly, I can't allow people to use the organization that I formed. I never formed the MK Party for people to sell other people or do wrong things in the country in the name of MK Party. So that was my main interest, and now I'm happy I managed to clear the name of MK Party. But those hijackers, because Zuma hijacked Mkhonto Wesizwe with his daughter Duduzile by forging my signature and writing a letter to IEC to say that I'm giving the party to Zuma. So we are fighting that in court. But people must understand that Zuma is not the founder of Mkhonto Wesizwe. He's a hijacker. Now, you spoke about the issue of cover-up. What exactly happened? What were they told, according to those family members that were in contact with you until yesterday? What is it that was luring this man to go to Russia at the first place? Firstly, Duduzile and her friends, because it's clear it's her that sent our men to Russia. I think they used they abused the powers that her father has in terms of the relationship with Russia. And then she started this crazy thinking when she spoke to the agents that side, and then she became an agent with other people for South Africa to sell our men to Russia. So Zuma was part of it, because whatever Duduzile do, Zuma is part of it. He doesn't allow Duduzile to do anything except his authority. So when that happened, the men were told they are going to be the bodyguards of the leadership of Mkhonto Wesizwe Party. But when they got there, they only had 1 week training, and then they were sent to the front lines of the war. That's when it all started for them to cry, no, but this is not what we were promised. Then the families this side started to say, but let's look for the owner of Mkhonto Wesizwe, because we were told that it's Mkhonto Wesizwe that is creating opportunities or work opportunities for these men. But now what is happening is totally not what, when they left, we were told. So that's how then I came in. And you're saying you still want to clear the name of the MKP. Do you still have interest in what is happening at MKP? MKP is our party. It's not of Zuma. It must be understood that Zuma has got his own Mkhonto Wesizwe. It's MK. Mine is MKP, the one that he hijacked by putting a wrong signature in the letter to get me out of IEC as a leader of the party, but not as a founder. Now, we are fighting that, and if people want to know, Zuma's party is MKP, is MK, not MKP. It's there on CIPC. But the last time I checked, there was. Where are you now with regards to court cases? You lost the issue of you being involved with MKP, and now you are sticking to MK. Is that what you're saying?
No. MKP is mine. Zuma has got MK. Oh, okay. P is mine. No. I never lost any case. It must be clear. Because at the time when I went to court, I didn't have a proof that the signature was forged and the letter was not written by me. I didn't hire the aspect at the time. So as the time goes on, I think last year, I then managed to get the aspects, and they did the investigation on my signature and also on the letter. They wanted to take off the letter. And then they came back and gave a report, which is why we are going to Supreme Court of Appeal to challenge it now, because the reason why I was kicked out of the court and stopped with the punitive cost was because there was no evidence that this signature is not mine. Now I have evidence. And then what are your ambition in terms of what is coming, the local government elections that are nearing? We will be contesting local government because we're hoping that the court will give us a ruling very soon. I see. All right. Is it true, Mr. Khumalo, that amongst the men that were in Russia, there is one who's still remaining there because it's like he's injured or he's sick or something, he's in hospital in nutshell? We received 4 men last week, yes. last week, and then yesterday we received 11, so that is 15. Yes. The number of men that were in Russia were 17. So we have 2 men that are still remaining in Russia. One is still in hospital. In actual fact, both of them were receiving treatment, according to our sources that side. They are still receiving their treatment, but immediately the other one will be released or repatriated back before the other one. So we might be receiving him very soon. And finally, they are saying there are opposition parties in DA, of course, for example, it's one of the parties that are calling for them to be charged for breaking the laws of the republic. What is your take on that? Should they be charged for being part of whatever that you allege Mayor Duduzile Zuma has organized, or they should be pardoned and the only person to be charged should be Mayor Zuma? No, our men must be pardoned because they didn't know. Remember, in South Africa, we have a problem of the high unemployment. So when you come to the people and say there is an opportunity, I can give you an opportunity to get a job or a work, people will rush for that. And on this one, the men are saying we were told clearly that we are going to be trained as a bodyguard for the leadership, but when we got there, it was not that. So because of that, the government should be easy on them and be hard on Duduzile and her friends who lured our men to this thing. Mr. Khumalo, thank you very much for speaking to us this afternoon. We really appreciate it, and I sure hope we'll speak soon when you launch your election campaign. Thank you so much for your interview. Inkomo. Sweswo mingisela Mngana Lona FM lava ibula na vanhu tatana Jabulani Khumalo. Bera va vulavuleli va ndyangu kambe va lo fika va rambiwa ku va ta pfuneta ku nghena ka minjekisano leyi yi fanele yi tiyisisa na ku vona leswaku vanuna lava va nga ya a Russia hikuva va hemberiwile hi ku heta tatana Khumalo va hembeliwe hi Duduzile Zuma Sabundla langa va hembela ku ku na ntirho hala sevengera icon a swi koteki ku hi nga va tshika ku na vo i vanhu hikuva va kha va ringeta khale ka president ku va ringeta ku vona ku va nga vulavula na holobye wa swa mavuthu a Russia ku ndlela ku kumbexana ku nga pfalapfariwa swin'wana swa leswi nga kambe a swi kotekangi hi ku swi hetelele swi va hi ndlela leswi nga hetelela swi va kona va nge va cancer president Ramaphosa ku va vulavule na president Vladimir Putin ku va vona leswaku va hetelela va vuyisa vavanuna lava a va ri le a Russia hi ndlela yaleyo va nge kambe ku na a va ri 17 hi nhlayo ya vona loko va helerile kambe ku na vambirhi lava va kumaka vutshunguri
hi ndlela yeleyo abasebuya kambe loko va ze va hola va ta vuyisiwa haleni lava nga vuya e-Khomentlani mune va vuye eGauteng masiku mambirhi manharhu laya nga hundza kasi lava va xitalo va kumeke kumbe va amukeriwe a KZN laha ku nga va ri koho va nga ta va nga hetela va hlawula kumbe va amukela hi ndlela yoyoleyo. Xana wena u ri yini ke? Nomboro hi leyi 0860002543 i nomboro leyi nga yi tirhisaka hi twa tlhelo ra wena ra mhaka nhlekani lowu wa Xikwembu eka nongonoko Afrika wa vulavula. Tatana Mike Maringa va hlamurile ka mhaka liya ya xikolo xa le Hanutsbeek. N'wina vatswari mi khumbeka ka timhaka leti, nhlamulo ya kona hi leyi. Va ri ni na nhlengeletanini sweswi kambe ni kume nhlamuselo ya ku hikokwalaho ka yini. Va ku leyi hlanganahlanganani ngopfu mhaka leyi. Va ri xikolo lexiya xi na vadyondzisi va 5 tsevu ku katsa na nhloko ya xikolo. Vana lava dyondzaka Xitsonga i 17, kavula lava dyondzaka Xibhunu i 3. Kambe va nge ri ka vadyondzisi lava nga koho laha nga dyondzaka Xitsonga a nga kota ku dyondzisa Xitsonga ka grade 6 na grade 7. A nge na sweswiwani ku na nhlengeletano leyi va nga na yona na CM ku nga va ku ri circuit manager nhlengeletano circuit manager na vayimeri va vatirhi sweswiwani hi ka hi vulavulaka. Se hi ta twa ku yi ta hetelela yi tswale yini mhaka leyiwani hi ndlela yoyoleyo. Timhaka leti khumbaka vatswari lava va le Hanutsbeek. Xikolo xitsongo lexi xikolo xintsongo kambe loko mudyondzi loyi a ri kona lowu ka dyondzaka grade 6 and 7 ya dyondzisa vahi va nga ri kona ka base, a va kona phela ka masungulo, ku ve hi vona va nga sungula, se va ya dyondzisiwa ku yini ku ya mahlweni. Se swi ta vula ku tatana Maringa va ta fanele va byela ku xikolo lexiya xa vadyondzisi va 6 ku katsa na nhloko ya xikolo xi na vana vangani. A hi sunguleni kwalano ku xi na vana vangani, loko ku xi na vana va 100 vangani hambi swi voni swa antswa sweswo se hi ta vona ku staff establishment xa ku xi ndlise ku yini. Ni navela na ku tiva mudyondzisi loyi a va dyondzaka grade leti le hansi leti hi ku veri i fambini loko no n'wi kuma ku hi kota ku twa ku tlhelo ra yena ku kahle kahle i xikolo xa njhani lexi. Ma va mhaka kona a hi ku timikiselo meni leka 0860002543 na hungu rihi kumbe rihi leri nga na rona endzhaku leswi. Hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komandlela a ni tivi kumbexana no ona hi ku a ni ngo no vula kwala ni ona mara maendlelo lama mo bateriwa tinjiya hi wona ne. And no vutisa ku maendlelo lama mi kuma ku mi bateriwa tinjiya hi wona. Hi mhaka yini a no vutisa ku zi ku va na mhaka yini no vula ku va ku tinjiya hi leti hi swona. Okay, ku na n'wana nga ni rhumela X la a ku ri ku na xikolo xin'wana a xi pfulangi. Mina ni mukhanselara wa Bushbuckridge sweswo swa tiveka i ri i mani ta mi byela sweswi i ri ku na xikolo xin'wana a xi pfulangi xikolo hikokwalaho ka ku va muako ko wu nga ri kahle. So a ni tivi ku i ri Diamond mi tiva yini xikolo lexi mi tiva yini xikolo lexi xa Diamond lexi vera xi pfulangi hikokwalaho ka ku va miako yi nga ri kahle. Xin'wana lexi hi nga ta mi tsundzuxa ku hi va lavile va ndhawu ya dyondzo ne ya masungulo eMpumalanga ku va ta hi hlamusela nyana hi timhaka ta swihehlo leswiya swa kungundzwana leswaku vulavuriwaka hi swo khumba ndhawu leyo dyondzo. Vete a va le ka xiyimo xa ku vulavula hi swona swi nga antswa hi vulavula na va xikolo loyiwani hi ri khalanga vana va xikolo xa Diamond a va yi xikolweni vatswari va pfarile hi mhaka ya miako ya xikolo leyi yi nga ri ka xiyimo xa kahle na transport na school transport Buthpet. Hi kombela vurhangeri bya ndhawu leya dyondzo byi hlamula vana va ta tlhelela eswikolweni kahle kahle swo hi swihi i miako kumbe i vutleketli kumbe hinkwaswo. Ayi amukeleni la ku na munhu la 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komandlela a ni ta tsaka ku twa tlhelo rero ra mhaka. Va ri xikolo xa kona i Diamond
vengeti va yi xikolweni vatswari va pfarile hi mhaka ya miako ya xikolo yo ka yi nga ri kahle un'wana hi loyi mingiseri nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM i nhlekani Aye minjhani? hi pfukile minjhani Hayi pfukile. mina ni la ku khumbanyana leya tatana Mtungwa. Yeah. Javula Mfumani. Hi papa. Mina no vona nga ri la tikweni ra hina kahle kahle loko munhu a ri na matimba ti-powers kahle kahle u kota ku endla xin'wana na xin'wanyana kahle kahle ni vurisiwa leswi hi mhaka yini loko mo langusa endlele ra kona sweswi va nga swi vutisa swona swa October if I'm not mistaken up until sweswiwani hina a hi nga ri ku swi tiveni swo fana sweswo a swi ri ku tumbetiweni up until swi humela a rivale hi ndlela sweswi nga humela hi rona so ti ngani timhaka leti nga le ku tumbeteriweni ku fana na sweswi swa madlanga commission swi le ku endlekeleni swa vo kulukumba Pariman Mkhwanazi a swi hi tumbelelini hi mhaka yini va tirhisa ti-powers mani ta kahle kahle South Africa loko a yo kota ku kahle kahle lava nge le henhla leyi loko a vo kota ku thola vanhu lava nga ta researcha kahle kahle va famba tindhawu hinkwato mi ta kuma ku ne le Polokwane swikosi sweswo ka vuphorisa bya le Polokwane hi ta ka EMPB va ri EMPB ya Joburg mi kuma ku na sweswo ku tele ku thyakini ya a Pitori nakona ku tele ku thyakini se vurhangeri bya hina kahle bya hi dlaya ti-powers leti va ti nyikaku vanhu lavawani kambe a mi voni ku kumbexana ku nga va ku ri na ku cincanyana kumbe ku nga va na ku cinca endzhaku ka ntshamo lowu nga va koho wa lowu hi vulavulaka hi woho wo khumba ku va lava va madlanga lava nga le ku endleni vulavisisi sweswo a ku nga vi na ku cinca ku van'wana se va sungula ku chava kambe a mi voni ku kumbexana ku nga va ku ri na ku cincanyana kumbe ku nga va na ku cinca endzhaku ka ntshamo lowu nga va koho wa lowu hi vulavulaka hi woho wo khumba ku va lava va madlanga lava nga le ku endleni vulavisisi sweswo a ku nga vi na ku cinca ku van'wana se va sungula ku chava mina hi vonelo ra mina va reversa vanhu va koka ti-handbrake sweswi so boho na tifoni sweswi ku le ku rhumeleliweni ka ti-message tin'wana tikulukumba ngopfu koko sweswi ku tlharihiwini sweswi munhu a nge he tshineli hi ndlela leyo ta kumiwa hi ku loko a tshinela hi ndlela leyo ta kumiwa obvious xikatsani xa ku phaseni mara mina vonelo ra mina i ku sweswi vanhu va tlhele ndzhaku vutsotsi byi ta hunguseka nyana koko a hi swi tivi ku swi to hunguseka ka ANPB ntsena na or na hinkwako vo Tshwane vo GMPB vo Limpopo ku ya ku hansi ku hela hi swi tivi na mina ma xi tiva xikatsana ma xi tiva xikatsana Boomtech xa khoma kona ku vonaka na tikondlo makulukumba ngopfu laha loko xi khoma kondlo loko n'wina mo xi kandziya hi xihoxo ke lexi kun'wana dangi Boomtech na mi twile boto mina ma xi tiva xikatsana ni nga mi vutisi swa swikatsani okay ni bela riqingho ka 0860002543 nakona ku ya Afrika va vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela SABC Archive yi xavisa kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015 290 0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za Zumba na mina na the G-Funk Ike Ngobeni xana u tshama u skemi wa hi riqingho ke hayi vakulukumba lava tsalanile vakulukumba lava ni foyinela va ku ni wine mali leswaku swo rhandza ko mali ni nga ta tiva ku ni yi wine kwihi competition njhani mi wina mi nga nghenelanga competition so swi komba yoho mali leswaku leyiwani mali loko wo hoxa 500 ta ku chelela yona ku lava ka 500 ya ku va yi qhinuleka ka app ku yi kota ku huma ka voho halaya musumbuluku ku fika ra vutlhanu eka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela eka ku haxela wona kusuka studio 2 hi le Polokwane ku languteriwe swimpfulani ka tindhawu to tala ngopfungopfu n'walungu vuxa bya tiko ra Afrika-Dzonga a hi hetseleni mingiseri loyi nhlekani boto wa mina minjhani na vayingiseri va Munghana va Afrika va vulavula laha ka Munghana Lonene mo sala mi fika se
kutetani sala ku khokho asina mhaka nta korisela so strong se singa kona n'wana mani mina lexi na ta vulavula xona hi xikarhi lexi xitsongo xi nga kona milawu a South Africa yi kona mara a ku na enforcement. Why ku nga ri na enforcement? Because the very same people lava fana va enforce milawu va kumeka va nga ri na interest yo protecta tiko kambe va ri na interest yo vona va amasa rifuwo hi ndlela ya wrong. And then once loko tsa it kuma i teka mali ka xigevenga i nge xikhomi xigevenga xexo kumbe whoever la nga connected ka xona. And then loko i nga koti ku xikhoma va ri aware lava i tirhaka na vona ku wena i le ku endleni ka swilo so there's no way that the other loyi a nga ku languta ku ri na yena i ya famba ndlela leyi wena i fambaka yona wena i kha i ri murhangeri ka yena and nge nkhusi. Ni mi nyiketa practice mhaka ya sweswiwani swigevenga swi le ku tirhiseni ka starter pack leswi swo ka swi nga rikiwanga. Swi endleka njhani ku ri ku nawu wa ku kona South Africa ku nga vi na starter pack lexi tirhisiwaka xi nga rikiwanga and loko swo kumeka ku va na munhu a xavisaka starter pack swo ka swi nga rikiwanga and then ku na penalty yo karhi. Khampani leti ti nga service providers ka starter pack lexi tirhisiwaka va aware ku ti-service ta vona ti le ku tirhisiweni ka ku endla vugevenga a South Africa ene tiko ra hina a ri le ku endleni ka nchumu ku va ri panisha tikhampani to fana na teto leti hi ti tivaku leti ti endlaku hi mina na n'wina hi kumeka hi kha hi va na vula sweswi. Nkarhi mani wu nga hi poyile kambe ni khesi tlhelo ro roboti wa mina hi ta hetisa siku rin'wana vana na siku lerinene. Amen bope inkomo nangona kwa umela swo incindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebula vana siku lerinene ni tata eka Malamulele eka Minga kuyafika eka Matiriyani Tsamana hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM Makombandlela.